ودارو بینر ما لسر هالبجارتنین سروکاتیا رژیم سوریه زنها برخبدم میوان خبرز فواز محمود جالقوان سیاسی کنها باوای که راست راست بمن رأی فواز برز فواز هفته متباش به دست بکی ده وکم زانن کو کریزا سوریه و 10 سال لسر درباز دبن رژیم سوریه ده هالبجارتنین خدا بردوام جاره کدن بشار الاسد سروک رژیم سوریه خبر بجیر کریا دچوا انجام دان هالبجارتنین رژیم سوریه هفته من راسبون جواکن ناف دولتی هر وها کو وان هالبجارتن عند بینن هالبجارتن نروا شروع دکه رئیس السلام سرچاوا روشا سوری گریدای دو عالی کتاب دولتی برچاوه دی ایرورو نگهشتن انجام کفتن که لگور و بریارا یوین آد دو پین چار شکویشی افرایسایا ناس کریه یعنی ایرو گوهرتنا بزوره یعنی وینا راکن تنه بتایبت ایروجی دی مثلا ایران جی هیه و بهتر امریکی و اسرائیلی و اوروپی پی موجوده در مسئله دانستندن کفتنا نووی شکویشی افرایسا دخوازه براستی وقت مساجا بشینه يعني نه هالبجيرجي يعني نابي نق هالبجارتنا فدي باري استفتاء 2014 بشتوي انا جي دخوازي چندك بيره هبن بينا رنگي واي ديمقراطية هي وهالبجارتن هنا وبخا حبي مسرحية يعني مثلا دزگه گش ايوينه اوفيس حمي ايوينه مسألة أولكارية جي حمد بن دستيوي ده يعني أما حنك فكرنا راستيني شو وين هذا فازي هنك مساج بشينه يعني مساج بشينه جي أوبوزيسيونير باي مز قال بجير موازي ببن رئيس يعني دولة تجدر بوقت إذا ما دينا كان معناه يجي بمرنا أواد بيجي بس خندنا وين نوايا حركة زانش دربجي هندرجي حركة زانه إيرورو مثلا روشا سوري هاتي راوستاندن دمك جبنا روشا إيراني ومثلا ريكفتنا نوويج بر لسوري والعراق ويمن ولبنان جي قال لك تشت بويب قريدان بهاتن بإيران بقريدان بانا دستكن جبو وينا شخور إيش بيكريه وشخور يعني دوار صالي بوريد كاريبو تشتنا بأبابك ددو دخوازي مساجك بشين اپوزیسیون ارجی انه هون شکستنه وازدی صدر دکویم کسک تنه جیم بگره و آس سیاجی دخوازه یعنی خلق تکبن بن ضغط که للبنان لهندر سوریه خلق مجبور ببن هنك جي مطرسيه بدنجي خبدني بتايبت انا يعني هات درابورتا ورد جي للبناني خلق لبناني جبروي رفيانه لمخافن لورجي دبن دستلات كيدن او دستلات هبنديا رجيمه يعني دوستو هبندي اوالي رجيمه خلق ممكن انا باش كي جواناجي هرن دنگي خبدني مخابن جبر ترسي وجبر الوزيا كتيه وجبر بشغرياوات تنه تسي از خوازم داوي اي البجارتين دما يا سايا خبستين لازم چاوديريان اف دولتي هبه او كوميتي چاوديريه ناف دولتي لازم هبه قوتنا خبيجن يعني اوجي تنيه جبوي حمي يعني تبالا خبدي اف تشتا نياساي از تاكيد جيدكم از تاكيد مساله كيدكم يعني ايه بكيري خرابوني تي بكيري ابابوني ناي يعني ابي سروكي تشتي حيا جهاتيه وحيا يعني تبالا خبدي حيا هي جولو بهترجي شي نبوي مساله خراكرني جي كيميائي بيكافج برميلا بيكافج بنجها ابوريج ولات رحمي برانمان دور بيشكريه مساله قانون قيصر وغيره افهمي افلسروي افانه تشتكرانه بويه لي ايرو تاجيل بويه دمكي اري ابي خراكرن كريه بكيري افاكرني توناي نل هندرو نلج دربه قناعتا كسي بيناي وابايا به الولاد خوشتر ببه لي وقتك براستي وقتك ودرباز بتا مثلا دو چاره سر ببن او جي بيف گريداي مثلا سوري وقتي
تخمينا من يعني جوهرتنا ويتشي بهما كماني وقت لها فكرنا روسا وامريكانا وايران جي انا ايرود بازار ده ممكن حتى بلي. تركي لها فكرنك بريز ويتشي فواز ويرتيك جربيديتن بله بريز فواز تجي بحثا جواكا ناف دولتي كر دهمان دميدا وكو امزانن كو فده سال سر كريزا سوريا درباز بو نيفي گلي سوريا نها نال سر خاكا خويا هر بها بهزارن ج سياست مدار چالگوان هاتنا گرتن وتان هاجي چارا نويسا وان نديارا جواكا ناف دولتي هر دم بحثا چارا سريكا سياسي ج كريزا سوريا ردكا لید همان دميدا تان هات هلوستك جديجي نهات يستاندن تچوا فشارة جواكا ناف دولتي لسر ريجيما سوريا دنرخينا وقالوا دوي آستي بيويسته بله شخوا قال لك تشت بفي مسألة بتنجريدان از دست بي بكم يعني يكجي روشانا بدولتي قالوا شما نها بريار نها تيستندن يعني لبر شعبا هنكي مثلا فيتو روسي تيغوتن مثلا بشجريا ايران وروساج ريجي مرتيغوتن تفلو اوانا نحجت حياة داوي هشتنا مثلا بجي به بوي شكلي به دو قالوا اب اوبوزيسيون يعني صورت کی نخوشک دا جواکا ناف دولتی جبوی جی هنکی جی پشگریه و گریان و هنکی ایجا بردوام کر اف براستی بريجه که اوجی هیه يعني اف اپوزیسیون نکاری بو وقت خواستن در روشا ناف دولتی دی يعني كارب همبر في آركي خبن ورحتي که جوان دولتا بتایبت اسرائیل امریکا اوروپین نکاری بون براستی بشوی برجه کی باش نکاری بون ویجی بجیبینن از دخوازم ویجی بیجی بخویایی يعني وقت ام بین روشا في روشلاتا نافراست وبالتايبت ولات عربي يعني قال له يعني ابهر فاندنا قال لك ولات وتشيبو دس بيكر بعراق نجبر خبه نمل لك كاريبو رابا وخراب كرام بمسألة بريارة أمريكي براستي تشيبو يعني تيخيانن بريارك هبو أو داخوازي يعني أولاتانا بالنسبة كي بريجيكي باش بهر فين ريجيمن دوتشي ببين يعني أبهيزي هنا لسر عردي أب دولتانا زعيف بكابين وبي يعني أمبيجن ريفابريك نو دفاولاتا دوتشي ببين تأوجي هي از بويجي قانعن إلا أوجي لازم هبه ولازم إسرائيل دولتها هري خرد بسرميان بدواري آبوريد دواري يعني سرميانيا في هرمي وك بوليسكي أوجي برجيه كي هي باش برز فواز اما بحثا گرن کمیتا دستوری بکن که امیدک لبا ولاتین سوریه چیبو دما کو اف گرن کمیتا دستوری دست بکرن لوکو تیگوتن شاندا رژیم سوریه هر دم ریگری لوان گراندکه گلو اگر روش بسا بردوام بکه دی پیش روش دی چبه هر بها تاکنگی و گل سوریه بمینه وصا لت پیش روش ببین بنره و ت انجامیان جت امید نبه براستي يعني دماداوي او بربرسي يو ان جبو دوسيا سوري غير بدرسون تدي او سرپرشتيا في پرزگريكي دك گوتن كي باش گوت يعني گو ام از گهشت موي قناعت لجم خو اف كوميتا ياساي نكار تشكي بك وعاد دواجي يعني دولتك بتنا خوجي نكار چار سريكي فرض بکه بنسبتی سوری راستی اب گوتن انا دما داوی هات وقت بیجه پشتی وان 10 ساله ام گشتن وی از ده مخابن چما وید بیجه براستی يعني تشتكي جراستي خوشك جيتي هي ايرو روس جي ايراني جي بشوي كي ترك تبلو امريكا ايرو بفي برزگريكي بگريداين لازم دناواده جواكن چه بين رازيبونا هر آلي كي تدي ايجا چقاسي يعني خوارنه گوتن کرمانجی هی یعنی خوارنه قال لك بني خوارنه چکنا خوار خراده به قال لك بونه ابي گریدای به پرزگریکه لو مازوب زوجی چاره سر نابه و آبرین هم گو از تاکید بکم هگر امریکانا خواسته باز جدس پکه ده اف مسئله زو چاره سر به براستی امکانی هبو يعني امکانی هبو او رژیم بهرفه امکانی هبو گوهرتنه چکه
لێ نەهشتی ئەمریکا خودیە گوتنێمە نەهشتی خواستی بگێ بێ ئاستی ئەف هێزی سەر عردەیانە هەموو زعیف بکەبن هەموو تێکەبن ئالۆزیێ دێ ئەو ژی بمینە خورت و دوور vê کۆنترۆل dike ji bo wê na îro gihiştî wê encamê ev ê zana bi rastî zeyîf ketine rejîme opozisyonê xeyrî opozisyonê heta bi şêweyekî yani Rûs jî pê dêjin dixwazin ecele bikin ji bo avakirinê gelek xisar danîne dixwazin îca hinkî sûdeya xwe jê werbigirin lê dîsa jî îro diriya Îran re bi rastî û rêkeftina a newewî û a mesele wan mûçeyê balîstî çareser bibe ev meselê dijî pê yanî çareser dibe ne wek tê xwestin jî dîsa lê ez duê qenaetê de me yanî rêveberî kinû ji vî welatî re tê danîn ev serokaya tê guhertin. باشە برێز فەواز پرسیارە میاداویە gelê Sûriye îro çi bike baş e di demekî de ku rejîma Sûriye de hilbijartinan de berdewam e di kiryarên xwe de berdewam e wekom dizanin ku krîza Sûriye jî roj bi roj alûstir dibe her wiha civaka navdewletî jî tenha tu biryar nistandiye yan jê tu helwêsteke cidî nistandiye. Belê bi rastî yanî em nemunekê bistînin ji wa xwepêşindanê berî du roja li herêma Cezîrê çêbû bi rastî ev nemunekê milletê Sûrî ji xwe re jê sûdeyekê werbigire yanî her dem meselê aştiyane û xwepêşindan û deng hebe bêhtir ew îro di rewşa navdewletî de qebûl dibe û qewîne tedî ew biryara ji bo neft û gazê û buharkirinê çawa jêvegeriyan û dextekî baş mezin çêbû. Li Sûrî jî îro îşikî ji wa heye yanî mesela Der'a û Swêda û heta li aliyê rejîm yanî cê rejîm lê heye ew xwepêşindan û ew narazîbûn dest pê kirine jiyana xelkê îro di aloziyê de ye ji bo wê jî dengê xwe derxînin bi nerazîbûnê bi yanî protestokirina wê hilbijartinê neqebûlkirina wê neyasaya wê na îro tişkî neyasayê û qebûl nabe خلکê kesekî silahê kîmyayî bi cî anî wêran kiriye welat û îro jî ka çi projeya wî heye ka çi gotî wê çi maaşa zêde bike wê xweşiyê çêke ew bi kêrî xerabûnê hatiye temam heyat bêbes lê bi kêrî avakirinê nayê wan bihêvînin hinkî yanî gotinin Emerîkana hebûn serokê Emerîkî nû yanî sozindan nû ev miletaya gihiştiye yanî rêceyekî pir mezin ji aloziyê û ji wêrankirinê hêjayê em rawestînin û em karibin deriya vekin qapiya ji bo alîkariyê ji bona hinkî xweşî vegere hêdî hêdî li vî welatî. Belê gelek spas ji bo mêvanê min yê Birêz Fewaz Mehmûd dimure bûyî bawayekî rasterast li ser şiroveyên te û beşdariyê te.